ширкати алабум.com ба шумо беҳтарин телефонҳоро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. доставка ба ҳама шаҳру областҳои Федератсияи Россия ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, Кулоб, Хуҷанд бепул карда мешавад. То 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи алабум.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк туҳфа карда мешавад. барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. видеои имрӯзаи мо як каме суҳбат гузаронидан дар мавзӯи даъват ба хизмати ҳарбӣ, чунки аллакай дар ин бора ба мо бисёр суолҳо пешкаш мешавад ва ҳозир мо каме маълумот ба шумо мерасонем дар ҳамин мавзӯъ. ва пеш аз мавзӯъро шурӯъ кардан дар як мавзӯи дигар камтар сухан мекунем ва ба шумо мефаҳмонем. мо як навор пешкаши шумо гардонидем. номи навормон буд баҳс, яъне ки барнома ташкил кардем, номша баҳс мондем ва дар охири ӯ барнома мо қайд кардем ки ӯ барномаи мо сохта буд, яъне ки ӯ барномаро мо бофтем, сохтем ва пешкаши шумо гардонидем. лекин дар комментарияи ҳамун видео маълум мешавад ки бисёрии одамо то охири видеоро тамошо кардагӣ нестанд ва як сухана бисёр қайд кардагианд ки оё шумо шарм намедоред чизи дурӯғ пешкаши мардум мекунед. лекин бародарони азиз, агар ки ма дар ҳамунҷа дар ахири видео намегуфтам ки ин барномаи мо сохтаҳай, ин гапа шумо мегуфтен, мо қабул мекардем. лекин дар уҷа ма ки гуфтагим ин барномаи мо сохтаҳай ва мақсади барномаи мо дар чияй ҳамаша фаҳмондагим, шумо ҳамун чиза тамошо накарда фикрҳои худтонро баён кардем. мақсади ин хел барномаҳоро кардан, яъне ки дар ӯ барнома мо як қарзидора аз соҳиби пул бо соҳиби пул даъват кардем дар ҳамиҷаву ин барномаро сохтем. яъне баҳси ҳардуш чӣ хел мешава, аз назари қонун чӣ намуд ҷавобгарӣ дора ва дар охири барнома мо ҳамун чиза ба шумо фаҳмондем. дар рафти барнома ҳарди иди шахсият баҳс мекунанд ба якдигариш ки ту пули мара ба миқдори инами қадар гирифтӣ ва то фалон рӯза гирифтӣ, лекин бар нагардондӣ. ҳардушон баҳс мекунанд ва дар охири видео мутобиқи қонун кодекс чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад нисбати яке аз инҳо мо дар охири навор фаҳмондем. ба ҳамин хотир бародарони азиз ма гуфтанем ки ин хели барномаҳои мо аз исту пас зиёд мешаванду кам не, чунки шумо бисёр нависагиен ки ин хели барнома дига накун. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай, айноми ЮРИСТ муроҷиат кун, скидкат мекунад. ин барномаҳои мо иншааллоҳ ки зиёд шидан мегирад, лекин шумо мақсади ин барномаро бифаҳмед дар чияй. мақсади ин барнома ҳамияе ки мо яке аз проблемаҳои зиндагиро муҳокима мекунем, яъне ки бо тарзи сохта муҳокима мекунем, ду нафара мешинонем, проблемаҳошона ва ё абсуждат мекунанд ва баъд дар охири навор мо роҳи ҳалли ҳамура тибқи қонун ба шумо пешкаш мекунем. ва мақсади асосии ин ҳамияе ки шумо ҳам хели роликҳоро тамошо кунед, ибрат бигирен, ба ҳамин хатогиҳо роҳ натиҳен. агар аз назари дигар бигирӣ ҳамин наворҳоро тамошо кунӣ, мавзӯъҳои баҳса, ин ягон ҷои минус надорад, яъне ки ягон ҷои хатогӣ надорад. барои дарк кардан, барои дуруст фаҳмидани ин хел навор бо диққат то охири наворро тамошо кардан дар кор, бародарони азиз. бахшиши зиёд ки дар ин бора каме зиёд сухан кардем, лекин дар уҷа суханҳое буд ки ма бояд ҳамин суханҳоро барои ҳамун нафаро мегуфтам. мақсади асосии мо барои ӯ барномаҳо танҳо ҳамин буд, ба шумо фаҳмондем. ва инак шурӯъ мекунем мавзӯи асосиро суҳбат дар бораи даъват ба хизмати ҳарбӣ, ё ки ба тарзи осонтар бигирем, фаҳмотар, аблава кардан. бисёриҳо савол метиҳанд ки оё аз синни чандсола то чандсоларо ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. солҳои таваллуди 1993 то 2002 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. ва боз савол метиҳанд ки оё кай сар мешавад, яъне ки аблаваро дар назар доранд. аллакай сар шидагиай бародарон. шумо ҳамин чиза агар дар назар дошта бошед ки оё аз раҳ рӯ қапидан оғоз шидагиай ё ин ки не,
البته الکی سر شدگی از راه رو و از یگان جایهایی که مقصد عموما به همه ما و شما معلومه که چی گونه ابلاوا میکنن و چی طور آدم را میقپن و میبرن. گرچند که این کارشان از روی قانون طوری نمیگیره، چون که رئیس شهر محترم رستم امام علی خودش در هر یک پریز و در هر یک قرار تاکید میکنه که از راه رو ابلاوا نکنین، چون که در اینجا شما نمیدونین او شخصیت چند ساله های، شما نمیدونین که او شخصیت آیا استودنت یا که استودنت نیست، یا شما نمیدونین که وای شخصیت ده فرزند داره. و باز یک چیز دیگر قید میکنه که شما نمیدونین که او شخصیت آیا یگان بیماری داره و در همون حالت شما غیر قانونی وقتی او را دستگیر میکنین با ماشین تان بار میکنین با طرز زورآوری، در او حالت یکی همون شخصیت یگان کسل میقپه یا که دیگر چیزها. به همین خاطر رئیس شهر در همین مورد تاکید میکنه که از راه رو ابلاوا نکنین جوانو را، شخصایی که سین سالشان به خدمت رسیدگیان. لیکن سبب ابلاوا کردن بسیارتر در همیه که مقصد امروزها ما و شما بسیاری ما خودمان از خدمت حربی دستکشی میکنیم، یعنی که به خدمت حربی نمیریم و به همین خاطر بسیارتر ابلاوا میکنن تا که پلانشان بود شود. چون که اگر ما و شما خدمت حربی نکنیم برادر، حمایه نکنیم وطنمون، اگر ما و شما یگان ملتی بیگانه آمده در وطن ما خدمت نمیکنه و وطن ما را نگاه و بین نمیکنه، با در ایجالی بعضا نفرای پیدا میشوند که مد سوال میتیان که آیا تو خودت خدمت کردگی هستی یا که نه که در این باره گپ زده‌ای. برادران عزیز، برای انامین خدمت کردن، برای آزاد شدن از خدمت حربی چی حجتی در کار ما همش دارم، یعنی که از طرف دانشگاه ما 5 سال تحصیل کردم، حجت دانشگاه. از طرف عائلوی بگیریم، اگر ما الکی صاحب 2 فرزند هستم، به همین خاطر این سوال خواهش میکنم نتین و خدمت مکتب مردانگی برادرای عزیز. باز یک چیز دیگر قید کردن ممکنه در موضوع دعوت به خدمت حربی یا که ابلاوا، شخصانی که در غریبی قرار دارن همین سوال بسیارتر میتیان که مقصد وقتی ما در غریبیم و خانه ما میآیند از پدر و مادر ما پول طلب میکنن، یا که میگن فرزندتون بگیریم بیارین که جریمه تان میکنیم، سود تان میکنیم. به همون نفران ما جواب گفتنیم که برادران عزیز، طبق قانون هر نفری که به 18 سالگی اوج میرسه الکی وای در نزد قانون برای خودش جوابگره، پدر مادر وای هیچ وقت به جوابگری کشیدن نمیشوه برای نبودن فرزندش در داخل تاجیکستان. اگر شما که در حقیقت در روسیه قرار داشته باشین، در حالتی که خانه شما پاویسکا میارن یا که کارکنای و اینکمت میآیند برای دعوت به خدمت، شما در این حالت میتونید که یکی از حجت هاتون با واسطه فکس یا که همین اینترنت، وایبر، واتساپ بگیرین، صورت روان کنین و نشان بدین پدر مادرتون در همون کارکنو. یعنی از جمله میگیریم حجت پتنت. انمی پتنت اون صورت میگیرین، روی میکنین که شما در حقیقت در حدود تاجیکستان نیستین، در مهاجرت قرار دارین و در حالتی که شما نیستین جریمه تعیین کنن، این حالت در قانون پیش بینی شدگی نیست، یگان نمود جریمه تعیین کردن نمیشود. در یک حالت جریمه تعیین میشود، در حالتی که اگر پاویسکا خانه شما میارن، پدرتان یا مادرتان در همون پاویسکا امضا میمونن، در حالتی که امضا مان، در این حالت حتمیه بدن شما در همون خانه‌تان و حضور داشتنتان در همون و اینکمت. وقتی که اگر شما در روسیه باشین، در این حالت امضا که مانده باشه میتونن جریمه تعیین کنن. و باز یک چیز دیگر را قید کردن ممکنه که بسیار نفران میگن که ما وینی بلیت نگاد نداریم، آیا ما را به خدمت میبرن یا اینکه نه. اگر شما در حقیقت تنتان سالم نباشه، وقتی که شما را دستگیر میکنن و دعوتتان میکنن به خدمت، شما میرین به وینکمت و در اونجا حضور داره دکتر، کمیسیای دکتر. در حالت گذشتن از دکتر شما ناسالم که برآمدین البته جوابتان میتین، یعنی که همون وین بلیت نگاد نیره تفتیش کردنشان ممکنه، چون که بسیار نفرها امروزها وین بلیت نگاد نیره خریداری میکنن، غیر قانونی وین بلیت میخرن، در حقیقت هنشان سالمه و مثال سرکشی میکنن از خدمت حربی. به همین خاطر تفتیش میکنن کسایی را که وین بلیت نگاد ندارن،
тафтишон ҳамия ки мебаранд аз духтур мегзаронанд, аз муоинаи тиббӣ мегзаронанд тамом. Ва агар дар ҳолате ки шумо аз муоинаи тиббирам саркашӣ мекунед, тибқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд, ҷарима карда мешаванд бародарони азиз. Инак ҳамин қадар сухан кифоя ҳай дар ин бора фикр мекунам ки хеле хуб фаҳмиден аз фаҳмондагиҳои мо ва дар ин бора ягон савол нашава хоҳиш мекунам. Бо ягон чизе ки навгонӣ агар шид, иншааллоҳ мо кӯшиш мекунем ки дар ин мавзӯъ як суҳбати дигар бигзаронем. Чизҳоеро ки қайд накардем дар видеои оянда пешкаши шумо бигардонем. Дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарони азиз. Дар канали ЮРИСТ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. барномаҳои нави моро интизор бошен ва ждат кунем бародарони азиз. барномаи баҳс қисми дуюмаш мебирояд ва хоҳиш мекунам ин барномаи баҳса хушрӯ тамошо кунен, мақсади барномаро мефаҳмед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.